Good morning. Paul se ngarang gi di Paul ne ko to ngarang nungdang do ora ba do nungdang wam ne mai jam ni na vlog se ngasi sam ko la ge na hai ra ge na ngasi ha ko ne do Jio gi ko moi khoi gi mai ipom ni pom inde Jio gi khomra mo khoi outgoing call de khomra se free ora roi outgoing gi matam loi sal e kai marang bi no kamai to ga tori no kamai to ga ya de no khotoi no ha ba ko pa detail so ji haidara ge ai de khomra khoi gi network ma se sam na ba Jio to Jio Airtel to Airtel idea to idea aina leina ko adumana network machine nataba network amana network amada hadi company amada Jio na atopa Airtel idea adum da call to boy ta di kamra mako charge to charge ide IUC charge na ide IUC je kai no ham tam da interconnect using charge na achi charge le ba si charge kamra mako company na lo na te ba company na to na te ba si charge try na to ne ba ide try ha jina muk telecom regulator authority of India na to ne ba ide si gi try je kamra si charge ho je kamra ha na Jio tho tingai mamang di lo re ba adu Jio na dum free to like ne ba free to like je kari maram gi free to like pun ham tam ko 2020 gi 1 January de kamra si gi paisa lo buze 0 lo ne haida aham da kamber 12 paise per minute lo me ko ada hajikti 6 paise per minute oeba adu do haide makhoi 2020 dagi achi de 0 or ne sigi paisa amta lo roi haine ba ada paisa amta lo roi haja hajik kamber Airtel gumba Idea gumba Vodafone gumba jina ko koina mu complete to bai ta sumai na paisa lo ta de akhoi di chara hela ne lo ne paisa thiba gam roi de sigi dagi sidala po paisa ji dagi samna da keno da Jio paijar jo Jio jina Airtel gumba Idea gumba dung da phone yam to na makhoi 2G ga miss ko lau pira ga Jio pai min treng ga taw thali da na ga aduna adugum de makhoi je paisa ga ga adugum de paisa da lo ga makhoi gi office of function to ni sine aduna makhoi na complaint thak pa de ga ji try jin hare ko sigi paisa je makha ta na adum log dhara ne ba smaina makha ta na adum log dhara ne ha pa de Jio jina mu hare jina kai ha kem ta no ba akhoi 2020 da si je free oi do man mane free oi ga de akhoi mayam da free taw ge taw jam le adu hari 2020 da free oi roi hara mina try jina तादे अखोई सी पैसा जे लौने अदो सी पैसा जे लौदो जे अखोई द काना गदम नते ट्राई कंपनी द डायरेक्ट पिदने ट्राई कंपनी ने पिरगा मो मखोई के आउटगोइंग चंग मीसिंग द द काना जदोने समना द आइने एयरटेल द कॉल तोरे खलोबा ख एयरटेल दुना पैसा फंग जदोने अदा सिजे कयुंबा अतोप सिम नमो जियो दा फोन तोरता को जियो दुजु नुम पैसा फंगेबा अदुना सिगी पैसा जे अखोई लौरोय हादे नखोई ना आउटगोइंग तोबा पैसा सिम दा अदुदा दुम पिदोने अखोई याम तिना मांगा लाए सिगी मातांग दिदा अखोई न ngasi vo Jio hangak patagi sigi try gi paisa jama khoi de dum pi lai ne moi pocket de dum pi ne khoi nang ga outgoing to jama khoi pocket de dum pi ne khoi pocket de dum pi lai re da haji ba khoi pi bi da 13.500 crore khoi makha na paisa pi ne lai thread 5G ge haji plan kana ju tawri aduna haji che paisa je akhoi pocket gi pi thok padi ngam roi noi na sai pocket gi pi jau duga akhoi de ju lupa am ta kana ba pe kan akhoi ju log do si makhoi try da pi ga da khata ni haye adu makhoi na maji ko adu bo net chi de free ni net chi de akhoi na control to ngam mani na net chi de adum pi ni adu de Jio to Jio call to bi dum makha ta na hana dong dum free to lai ni ha ba du ko makhoi gi ano WhatsApp ama thole ba si gi IUC charge ki aduna si gi charge che paisa je kamai tong da ham ta ko si da ko yam ti kanai ba sim di kanai ai wa khan de oi net yam tuina pai da mi da kana de do net kha tuina pai mi da kana ha du kamra lupa tara gi phone balance ha matam da kamra minute 124 phang du ne ba minute chani ga kun mari phang ani chani kun mari phang bajir ka si di ha di balance ha pa je akhoi gi balance sang mani khang da na ba ha di net ki balance ha pa ne khan na ba na ma khoi na Jio ji no kai tor ka ka amu ka kana na ba ha di free amadi dum pi ge na khala le jane Jio gi wa khalon je ya e ma ha di kamra ma khoi na 1GB free 1GB data free mu plus tok sale ba khoina lai GB de da haji kai ma khoina balance loi gi ta di khudek to 1GB gi hapado 21 oi bne ba ado sida yong lupa tara na 1GB phangi ne ba ado tai si amu hena kana dra ado smaina lupa kun gi hapa matam na 249 minutes phangani aduga 2GB data free la ani smaina GB ju sum hapchale ba hapchala ga smaina cha chela ira sida matham mathang na khoi pa jar adu makha ta abdu de aduga sigi ska ko khoi pa je khambra adum kak tora kamai tok doino khotoi no hai matam Jio na adu notice thole ba sigi balance se khoina paisa lauri je permanent nate kai gumba IUC charge se si je lok thoki matam da balance loi bai ju khongi mai ge ado kai gumba IUC charge se si je lok thoki matam da khoina khoi de paisa am ta lor si di temporary ne makhoina charge lauri de lo ne makhoina law de lo ro ya ado 2020 ji da free la ka da la oi dra ba ji phabu chap cha bi oina khang de do free di lak tong man dre aduga sida Vodafone kana re Airtel na kana re Jio na kana re na khoi khalam be ka eta ju kana roi makhoi ju ai hai bi ge tha me manung da khambra Jio no bu taw ra ba makhoi ju compulsory taw ran si di makhoi company na ha na te ko ai wa khalon ne
ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯒꯤ ꯈꯣꯝꯀꯠꯇꯨꯒꯤ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯤꯑꯣꯅ ꯑꯥꯏꯌꯨꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯔꯤꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯥꯏꯌꯨꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒ ꯀꯩꯗꯒ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯩꯗꯅ ꯊꯥꯏꯅꯅ ꯀꯕꯨꯇꯔ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯉꯥꯡꯈꯔꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗ ꯈꯨꯅꯨ ꯆꯠꯂꯣ ꯈꯨꯅꯨ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗꯒ ꯆꯤꯊꯤꯒ ꯊꯥꯅꯩꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯦꯠꯀꯤ ꯖꯨꯒꯅꯤꯅ ꯀꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯜꯂꯣꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯥꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯌꯔꯇꯦꯜ ꯄꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯗꯣ ꯑꯥꯎꯠꯒꯣꯌꯤꯡ ꯀꯣꯜ ꯌꯥꯗꯕꯩꯅꯦ ꯅꯪꯅ